del Slovenskega muzeja in arhiva, tukaj se je vse skupaj začelo. Slovenskih tolarjev in tako naprej. In 1000 dinarjev, čeprav nisem dobil tistih 1000 dinarjev. In sem potem uredil z njim, on jih je hotel prodati v Sloveniji, pa sem rekel, pa je slovenska skupnost, pa tako naprej. Pa jih zmenila, da to da nam in da potem lahko originalnost od literarnosti. Smo lahko zdeli približno v letu 1829 to verzijo in celo 1923. Da morate še urediti? Seveda v Ljubljani imamo Clevelandsko ulico, v Juklidu imamo pa Ljubljana Drive, tako da smo to od ljubljanskega župana, tisto pa od juklidskega župana sem dobil. Sem se rekel, ta stavba je postala premejna v 10 letih, so potem zgradili to vse ostalo. Pa v petek, tako kot petek, ko so vse v petek podali, Slovencem, so začeli podajati tisti zemlji. Slovenijo in narodno nože Slovenije. Je vse od Gregorčiča, Prešeren seveda stoji malo bolj ob strani, kako so temeljni kamen polagali. Come up here in shifts, so they have 2 or 3 shifts. They have 1,500 people a wedding, and then 300 had come up at a time, and they'd feed the 300. Žuro, Matej? Ja. Jaz sem Nataša. Zdravo. Kevio, dober dan. Dober dan. Madam President. Dober dan. Hvala, ja. So we have to show you. Liga. So it's right. That is. Heritage and now that was strong. the soul of Slovenia is going to remain here. Dragi Slovenke in Slovenci, dear friends of Slovenia, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, I stand before you with pride, gratitude and deep respect, not only as the President of the Republic, but also as a fellow Slovenian who shares with you the same roots, stories and love for our country.
and also meeting with them. I'm so impressed and so lovely. You meet my husband. The Canadian Slovenian Chamber of Commerce, UTIS Association. See Dr. Natacha Pirec-Musek. But I will continue in English because I do know that most of you unfortunately don't speak Slovenian, but nevertheless I speak English. So we have here Mr. Margonic. Thank you really very much for offering us this premises here to discuss and see what we can do better in the future. I'm the first president to visit Slovenians in Canada. And this is going to be written down in the history. So I'm the first female president, first president. Proud and thankful to Slovenian community in Canada because you were really, really very supportive when we wanted to have the independence. We try to promote sustainable green technologies, this is what we are, and we try to promote peace, dignity and humanity. Proud to be part of it. Our cheer when we were in a huddle was PIVO, which is not surprising for a Slovenian. I also own a brewery, so it all fits. It comes full circle. We also raised money. Those that are unaware, my parents were born on the Hungarian border and we speak a dialect that very few Slovenians seem to understand. Krepimo ozemlje Kanade in Slovenijo, ter skupaj ustvarjamo nove priložnosti. Gospa predsednica, še enkrat hvala. Dobrodošli na današnjem slavnostnem srečanju tukaj v slovenski dvorani na Browns Line v Torontu. Spoštovane članice in člani slovenske skupnosti v Kanadi, spoštovani gostje, lahko mi verjamete, da sem vesela in v čast mi je, da sem danes tukaj z vami. Močnim, živim in raznolikim delom slovenske skupnosti v Kanadi. Tukaj, daleč stran od naše domovine, Slovenija s ponosom občuduje vaš trud, vašo predanost in neomajno voljo, da ohranjate slovenske korenine ter se medsebojno povezujete in povezujete tako seveda tudi obe državi in njuni skupnosti. Kanado in Slovenijo povezujejo skupne temeljne vrednote: svoboda, enakost, pravičnost in strpnost. Te vrednote ustvarjajo most prijateljstva in sodelovanja med našima državama. Slovenska skupnost v Kanadi je bogata vezenina društev in organizacij od kulturnih do poslovnih združenj. Ob povezovalni vlogi VSKO-ja delujejo številna društva, ki skrbijo za kulturne, izobraževalne, duhovne in športne aktivnosti ter spodbujajo akademske in poslovne povezave. Vaša skupnost je most med kulturno dediščino in gospodarsko prihodnostjo, je most med preteklostjo in prihodnostjo. S ponosom gledam, kako vas v različnosti vedno združuje skupen cilj: ohranjati slovensko identiteto in graditi uspešno prihodnost v Kanadi. Both countries are still really, really very green and this is very close to my heart. So congratulations and thank you, thank you, thank you. We appreciate it. We appreciate your visit. Thank you again. Najlepša hvala.